Gospodine Rakiroviću, hvala vam za početak što ste prihvatili razgovor za naš portal Jabuka TV. Volio bih da za početak dotaknemo vaše igračke karijere, ali samo ćemo dvije anegdote ako krenemo asocirati. Završit ćemo tamo prije Rudara i početka drugog dijela. Prva je vezana za dvomeč Kamen Ingrada i Schalke u kupu UEFA, o tome kako oni nisu imali gdje spavati kada su stigli u Veliku i kako vi niste prepoznali stadion u Gelsenkirchenu ili klađenje s Galinovićem kako ne može degažirati loptu prema semaforu. Pa je, hvala prvo vama na pozivu. Što se tiče Kamen Ingrada, pa da, to je jedno malo selo pored Požege. Naravno, kad su, to sam rekao ljudi iz kluba, kad su tražili smještaj gdje mogu spavati, nije bilo dovoljno kapaciteta, odnosno što je njih zadovoljavalo. Na kraju su se smjestili u Novu Gradišku, su išli u hotel. Što se tiče stadiona, kad smo došli tamo, taj stadion je otvoren možda godinu dana prije, mislim da su igrali finale. Porto igrao finale kad su bili prvi put prvaci Europe u Ligi prvaka, kad su osvojili, i kad smo prolazili iz busom pored tog stadiona, mi smo mislili da je shopping centar, odnosno ja sam mislio i moj prijatelj Kopunović, tako da je to dobra anegdota. Što se tiče semafora, vi kad dođete na centru ispod tog semafora, mislite da ga možete rukom dohvatiti, i onda smo se mi kladili iz Galinovića da ne može prilikom degažmana, ispucavanja lopte, da ne može pogoditi semafor. Uzeo čovjek vreću i gađali smo, ali nije uspio pogoditi, tako da sad to su pedantni Njemci vjerojatno tako izračunali. A druga anegdota vezana, kad ste igrajući za Lučko bili primorani stati na gol i obranili ste čak 3-11-terca, igrači ponekad su vas nekako pocijenili, nisu znali da je vaš otac bio golman, a i to da ste vi na početku karijere svoje vremena bili golman. Tako je, da. Pa dobro, to je bilo kup ZNS-a. Sjećam se da smo igrali na umjetnoj travi, to je bilo otvaranje, zato što je postojala nova umjetna trava. Naš vratar je dobio crveni karton, igrao je rukom izvan 16-terca i tad je bio slobodnjak na 17-18 metara, pa je dečko koji je pucao samo je onako lagano potkopao, vjerujući da ću ja se krivo postaviti, ali dobro. Nisu znali da imam iskustva, jer je njihov trener, moj kolega Piprnić, tad rekao, ma to igraš, samo pogodite stranu, ali evo, nije znao da sam, ja inače na treninzima sam znao braniti penale. Na početku, kad sam počeo igrati nogomet kod dijete, sam bio golman, pa mi je bilo dosadno. Pa eto, imam i neke gene, i brat je moj bio golman isto, tako da povukao sam sigurno nešto i sa te strane, ali evo, pošto sam često izvodio 11-terce, onda znam otprilike kako igrači razmišljaju i kao ja, kao golman u toj situaciji nemate šta izgubiti realno, tako da ispao na kraju dobro. Mislim da ste rekli da vas otac ne puste u kuću, da niste obranili. Pa da, pa to je zezancija, dobro, moraš opravdati uvijek nešto, ne sad da nisam obranio nijedan, pa morao sam, ja se kladio s trenerom Biškom da ću obraniti 2, pa me on u čudu gledao, kaže ajde, ako možeš, pa sam obranio 3. Osvrt na prvi dio sezone, imate 12 bodova prednosti unatoč jako teškom rasporedu. Je Zrinski toliko dobar ili, kako neki kažu, ostali su loši? Pa dobro, ja tako gledam ovako, ako su ostali loši, onda bi svi ostali trebali pobjeđivati. Znači, ne volim te tako usporedbe zato što podcjenjuje se naš rad i sve ono što radite svakodnevno. Ako ćemo uzeti prošlu sezonu, kad je Sarajevo imao na polusezoni 45, pa ne znači da su onda svi isto bili loši. Ja bar to tako gledam, nego su ljudi odigrali dobru polusezonu. Ali to je isto nama upozorenje da se nakon dobre polusezone može svašta dogoditi, kao što se prošle sezone dogodilo, tako da pušamo na hladno što se toga tiče. Smatram da smo napravili jednu homogenu grupu koja ima dosta zajedništva u njoj. Naravno da su pobjede te koje te bildaju samopouzdanje, pogotovo na naš raspored koji je bio. Prva ta 2 kruga, to je stvarno, to kad pogledaš je da se smrzneš, realno. Ali evo, mi smo uspjeli stvarno od 12 derbija, mi smo, mislim, 10 pobjedili, 2 neriješena, mislim da je tako bio nekakav skor, što je fantastičan učinak i kao što sam već rekao, je obaveza, odgovornost za dalje. Treba se dobro pripremiti i odigrati
ja bih rekao isto, jer nije lako ponoviti kad vidim, kad statističari izbacuju 85% bodova da smo mi uzeli u prvom dijelu, to je malo onako... Ja mislim da je rekord. Rekord je, puno se rekorda oborilo. Kao što sam rekao, mi više nismo išli za tim rekordima, to se jednostavno tako događa. Rekao sam samo kad smo došli na 7 uzastopnih pobjeda da bi volio da izjednačimo rekord što ima Zrinski i da kad ga izjednačiš hoćeš ga prestići, što je sasvim prirodno u životu jednog sportaša. Ima neka utakmica iz prvog dijela koja vam je možda ostala posebno urezana u sjećanju? Naprijed kad ste u Banja Luci dobili 5-1 pobjede nad Veležom ili meni je zanimljiva bio utakmica na Tužnju kad ste namjerno Tuzli prepustili posjed po onakvom terenu kad se oni nisu snašli jer inače ne igraju na taj način. Tako je, pa ima puno. Recimo meni je upečatljiva bila sa Željezničarom kući kad smo prvi put igrali doma pred svojim navijačima. Koji će rekao da ste ih razbukli u Bugarsku skupštinu. Tako je, da. Baš se osjetila velika energija i to se prenijelo i na teren i stvarno su momci odigrali jako dobru utakmicu. Bila je na Pecari 0:0 prvo kolo, fantastična atmosfera, znači to je kao da smo igrali u Mostaru, ali ovo govorim baš zato što je domaćinska. Banja Luka sigurno da je, pogotovo nakon ne znam koliko godina da se tolikom razlikom pobijedilo, dosta dobrih utakmica je bilo. Ne mogu ja reći, nijedna utakmica se nije pod navodnike podcijenila, uvijek se išlo maksimalno utakmicu po utakmicu. Tuzla isto, s obzirom na teren moraš se prilagoditi uvjetima, ne možeš ti biti isključiv i ganjati nekakav svoj stil igre ili filozofiju, a uvjeti su loši, realno loši su, jer šteta, zato što je i Tuzla pokazala i Mostaru s nama da mogu nam parirati, da budu dobre utakmice, zanimljive i to je ono što ligu čini zanimljivo. Znači što više takvih utakmica, svi bi mi napredovali još više. Kako ste zadovoljni s dosadašnjim dijelom priprema? U trenutku našeg razgovora odigrali ste 3 utakmice, pobjeda nad Neretvancom, Jadranom i remis sa Zmijavcima, a za vikend vas čeka i turnir u Gabeli. Tako. Pa zadovoljan sam, prije svega zato što su svi u trenažnom procesu. Sad nam je zadnji Juranović radi po posebnom programu zato što je vuče to od posušja još od jesenskog dijela. Tako da smo odlučili da ga stavimo sa strane, da probamo skroz to izliječiti pa da onda ide u rad. To svi ostali su na dispoziciji, rade vrijedno, stvarno naporno. Inače, ja ovaj period zovem ha, hi, tako zato što su svi onako treniraju, svi su zadovoljni, svi igraju, trudimo se da svi imaju jednaku minutažu. Svjesni kad dođe prvenstvo da neće biti toliko prilike, ali zato je na njima sada da se nametnu, da pokažu da se najozbiljnije može na svako računati. Zadovoljan sam sa svima ovdje u Međugorju, smatram da nismo pogriješili kad danas čitam iz Antalije vijesti, iz Medulina, smatram da smo napravili dobar potez. Iz Zrinskog su tijekom zime otišli Gojko Gađe, Anes Vazda, Gabriel Čoko i Marko Tešija, a na posudbe su otišli Anes Mašić, Mario Krstovski i Luka Kukić. Jesu li ovi igrači što su otišli bio glavni razlog nezadovoljstva minutažom, možda je prilika da se iskažu negdje drugo? Pa za mene je očekivano da su otišli. Ako smatraš da si ti taj, ako misliš da možeš nešto napraviti, moraš ići igrati. Jako je teško probiti se u prvih 11, pa čak i na klupu Zrinskog. Znači, to je ogromna konkurencija, pogotovo igrači koji su iznijeli ovu polusezonu. Ja sam imao jedne zamisli prije početka sezone, međutim kad se to zakotrljalo, pa šta ćeš mijenjati nešto ako je dobro. Ja mogu tu i tamo dati priliku i dali smo, ali i kroz treninge ti je isto prilika da se nametneš i mi smo jednostavno procijenili, pogotovo kad oni dođu sa zahtjevom da žele napredovati, žele igrati kontinuitetu, da svakome izađe što se tiče igrača na posudbi. Mi smo na Kukića najozbiljnije računali. Da ste vi govorili na pres konferenciji pre 2 tjedna da ne planirate njega na posudbu slati, da imate konkurenciju golmana i ako radi korone ide na trening. Vi ne znate nikad šta se može dogoditi. Nikad ne znate šta se može dogoditi, ali nema veze. Izašli smo Luki u susret i da on brani u kontinuitetu
i da brani u kontinuitetu, da proba napredovati i da dođe na ljeto kao još bolji golman za nas. Jer ovdje je branio 10 utakmica na početku, ok, neke utakmice bolje, neke lošije i odlučili smo dovesti još jednog golmana, 3 dobra golmana, klub Zrinsko mora imati. Znači to tako se, inače je roster neka 22+3, tako da to je nekako normalno u nogometu. Što se tiče Krstovskog, bio na poziv Makedoniji, to nam je malo daleko, ne možemo procijeniti koliko je ta liga dobra za njegov razvoj i za ono što nama treba. Poslali smo ga Leotaru, tu nam je na oku, blizu nam je i sad ćemo vidjeti gdje je, šta je. Za koga ste me trećeg pitali? Anes Mašić, ali to mi isto očekio, pogotovo nakon dolazaka, da je on igrao u kontinuitetu. Isto mlad igrač, naš U21 reprezentativac, koji možda mu je pritisak igrati u Zrinskome, s obzirom na očekivanja sve, posušje, da ima šansu u kontinuitetu i daj Bož da zabije. Tako je, daj Bož da zabije koji gol i da se vrati još bolji na ljeto. A što se tiče dolazaka, stigao prvi Irfan Hadžić, među prvima, to jest on se vratio u Zrinski, on se spominjao već neko vrijeme, znam da smo mi vas na presicama često pitali, ali niste mogli potvrditi tada. Bio je pitanje kakvom je fizičkom stanju, a čini mi se nakon ovih odgledanih pripremnih utakmica da je više nego spreman da bi mogao biti veliko pojačanje. U dobrom je fizičkom stanju, mada sad da ga pitate, on će vam reći da je mrtav umoran, da je zakucan. Ali meni je najbitnije da je Irfo zdrav, da trenira. Normalno da će on biti teško, 7 mjeseci je jako velik period i samo lud čovjek bi mislio da će on odmah biti, to je onaj Irfo što je bio, ne, polako, pomalo, mi imamo uhodan sustav, nama je svaki dobar igrač dobro došao i siguran sam da će on dati obol, da će pomoći ovoj ekipi još više. Ivan Marić, mladi branič kojeg ste govorili da želite dovesti i razvijati, Petar Bojo je također stigao, tu je možda neka stabilnost u veznom redu koju ste tražili. Pa naravno, s obzirom da su nam otišli i Tešija i Vazda i Gađe, onda reagirate, dovedete, imamo Savića Bašića, imamo Kamenara, Zlomislića, to su momci koji su iznijeli jesenski dio, što su igrali jako dobru polusezonu, doveli smo Petra koji je profil igrača kakav nama treba, došao je mladi Niko Janković iz Dinama koji može zatvoriti više pozicija. On mi je bio sljedeći, on je možda nekako najzanimljivije pojačanje, jer sam čitao neke kolege na Twitteru pričao da se ne iznenadimo naprijed ako se on profilira u jednog od najboljih igrača Zrinskog. Pa me zanima možda da nam nešto više kažete o njemu, jer je već pokazao nekoliko utakmica što odigrao da se o velikom talentu radi. Pa dobro, naravno, ja Niku jako dobro poznajem jer sam ga gledao milion puta, što juniorski nogomet, što za Dinamo 2, znam točno šta može. Meni je samo bitno da dođe čiste glave, da daje sve od sebe, jer nogometno znanje uopće nije upitno. Ja volim reći da on to ima u malom prstu i to se vidi svakog njegovog poteza na utakmici. Ekipa ga je jako dobro prihvatila, zato što vide da se radi o jako dobrom igraču, pogotovo što je on 2001. godište, to je jako važno. Tako da se dobro za sada uklopio, što volim ja reći, Bože zdravlja. Što se tiče Boje, smatram da će pojačati konkurenciju, da će nam tu dobro doći. Imamo jako dobar roster sa zdravom konkurencijom, ti da bi bio igrač Zrinskog, da bi mogao igrati u Zrinskom moraš trpiti pritisak konkurencije, znači jednostavno to se danas traži. Jučer su stigli Gregor Golišin, Dejan Trajkovski, možete li nam reći malo nešto više o njima? Desni i lijevi bek, odnosno? Pa mogu, naravno. Mi smo, kad sam bio u Gorici, pregovarali sa Gulišijom. On je iz Solina, kao jako mlad, 17 godina je tada imao, trebao preći kod nas. Bili smo u razgovorima. Onda se pojavio Lili, naravno da je otišao u Lilu. Evo 2 godine Lila, da samo treniraš u Lilu, da ne igraš, možeš napredovati. Znači, zato što je to jako ozbiljan klub. Pojavila se mogućnost da ga možemo angažirati. U21 je BH državljanin. Jako zanimljivo za nas, pogotovo što imamo tamo Čorluku, Memija nam je krpo lijevi bok,
Znači, gledamo malo i planski, malo idemo 2 koraka unaprijed, danas sutra da se Čorluka proda, da bude transfer, imamo Memiju, imamo Glišu. Znači, imamo igrače, sad to možda izgleda ovako prenatrpano, nije prenatrpano zato što ja znam u jesenskom dijelu koliko smo imali problema u određenim utakmicama sa bočnim stranama, što tada javnost nije znala, ali imate vi uvijek rovitosti neke... Tečinović igrao desno, Kriva do lijevog. Svašta mi u kupu smo igrali sa wingbackovima, znači nismo imali rješenje u tom trenutku, tako da je jedan razvojni potentan momak koji može izrasti u jako dobrog desnog bočnog igrača. Što se tiče Dejana Trajkovskog, od svih lijevih bočnih što smo gledali, on je najozbiljniji igrač koji se nama odmah svidio, gdje smo dobili informacije, pogotovo što sam ja igrao u Sloveniji, sad radili u Sloveniji zadnje, što imamo stvarno jako dobre informacije i ono što je zanimljivo jako je da je bio svugdje standarda gdje je god bio. Svugdje je bio standardno u ozbiljnim klubovima i naravno da ima backup Bekiću, jer i Beka ima određeni broj godina, nije realno da će odigrati sve utakmice, s obzirom, mada sad trenira jako dobro, ali može se uvijek nešto desiti, tako da imamo i tu zdravu konkurenciju i da imamo ljevaka, što je jako važno za našu igru. A ranije ste govorili na presama da tražite mlađeg lijevog beka kojega bi isto možda razvijali. Jel se tada gledalo prema školi Zrinskog, naprijed, pa da naprijed, možda Patrik Bošnjak koji igrao za Neretvanac nedavno? Ili je možda bolje, jeste razmišljali da je možda bolje njih ostaviti na posudbi da igraju u kontinuitetu nego da naprijed budu zamjena u tim godinama? Pa evo ja ne znam prije kako su treneri gledali, mislim da sam ja jedan od rijetkih koji zna apsolutno svakodnevno stanje u omladinskoj školi Zrinskog. Znači, apsolutno svako i naravno da gledam, pa da je neko bio, ja bi ga priključio. Mi smo procijenili da je i za Šilića, Nikšu i za Patrika Bošnjaka za njihov razvoj bolje da idu, da igraju, da imaju u kontinuitetu priliku. Samo tako možeš stasati napredovati, a poučak tome je primjer Igor Savić, koji je 2 godine bio u Gošku. Maltene, ajmo reći, otpisan igrač. To je istina. Znači, vratio se, kao što sad imamo Blaža Boškovića na poslu u Gošku, gdje se super razvija, isto jako dobro na poziciji veznog igrača, koji je još mlađi igrač, tako da oni su svi u budućnosti legitimni kandidati da budu, oni jesu igrači Zrinskog, da budu najozbiljniji članovi rostera od 14-15 igrača. Ugovor je nedavno produžio Damir Zlomec, on je jedan od najstandardnijih igrača u vašem mandatu, a spominju se još produženje Jakovljeviću, Bekiću i Soldi. Sad ne znam, smijete komentirati moguća produženja, ovo je to ako ništa možemo zadržati na Zlomeciću koji je po dolasku u Zrinski slovio za odličnog veznog igrača, ja vam da se u vašem mandatu dodatno isprofilirao, još igrao svaku utakmicu skoro. Pa eto, neki dan sam pročitao 36-35 puta da sam koristio, znači mislim da je totalno jasno, mada ljudi imaju svakakva mišljenja o Zlomi, što se tiče njegovog igranja, ali to je, bez takvih igrača nema ozbiljne momčadi. Ukratko ću reći, dobri duh naše ekipe koji ga mlađi igrači, ja mislim da ne znam da li ga zovu tata, ali on stvarno ima strpljenja i s njima priča i voli i mogao bi biti dobar trener u budućnosti, ali jedan pravi profesionalac, radni koji apsolutno sve nema tu, da li ga koristio 5 minuta ili cijelu utakmicu, on će odraditi svoje i normalno da je bio prioritet da se s njim produži ugovor. Soldo je već produžio ugovor, sad ne znam je li to objavljeno, nije, on je već produžio. Charlie, ostaje Čorluka, ostaje Slobo, Bekić, znači u dogledno vrijeme. Ja sve smatram da je to stvar tehnike, znači ne možemo sad kako je transferni period pa se više obraća pažnja na ove, ali naravno da su to momci koji su kostur ove momčadi, koji su sve ove godine iznijeli, Slobo je tu 5 godina, tako da se zna sve o njemu i mislim to je stvar tehnike što se tiče njihovih produženja ugovora. Mnogi smatraju kako je vjerojatno najbolje produženje, odnosno najveće ono što ste vi potpisali. Po novom ugovoru vi ostajete do 31. svibnja 2024. u Mostaru. O pregovorima s Dinamom ste više puta sve rekli, tako da vas neću dosađivati s tim, a možete li nas provesti kroz to kako je došlo do potpisa novog ugovora sa Zrinskim, kako ste se odlučili na taj potez? Pa,
čin je predložen od gospodina Danka Šulente, normalno da kao što i prvi put kad smo i dolazili tu, vrlo brzo smo se dogovorili, nema šta. Tu je pokazao klub jednu ozbiljnost, jedno povjerenje u sve ono što mi do sad radimo i smo radili, tako da već je to pokazao ljeto ovo, kad su možda svi mislili da ću ja otići iz ovog kluba, međutim uprava je dala apsolutnu podršku jer ljudi gledaju svaki trening, znaju sve šta se radi i to im je izgledalo jako dobro. Znači, samo je sad stvar, ok, jesi ušao u Europu, nisi ušao u Europu, ali stvar je nekakvog procesa i produženje i sve, naravno, ja sam rekao da ja neću lomiti preko koljena, s obzirom da su nam ljudi, odnosno meni, ukazali povjerenje ljeto, znači stali su iza mene i nema smisla da ideš navrat na nos negdje, nego sve ako se izdogovaraju, onda možemo, ako ne, ostajemo tu, radimo dalje posao, imamo mi još dosta posla ovdje i naravno kad je ponuđena produženje čas posla, znači nije nikakav problem, cijeli stručni stožer je dobio produženje, tako da je, opet ću reći, isto obaveza da isto odgovornost da opravdavamo svaki dan to povjerenje. Mislite možda da će vaša ova priča pokazati ostalim trenerima pa i igračima kako je dobro nekad da prihvati stepencu niže, te kako se možete brzo vratiti u vrh? Na primjer, meni prvi na pamet pada trener Samir Toplak, koji je, ako se dobro sjeća, rekao da je odbio 2 ponude iz Bosne i Hercegovine, da je to govorio tamo kad ste vi nekad dolazili u Mostar, što je meni žao jer ga smatram odličnim trenerom, mislim da bi njegova karizma odlično sjela u Premier ligu. I on sada čeka možda ponude iz HNL-a i goste po televizijama, ne želi prihvatiti možda tu stepencu niže, ako ćemo je tako nazvati. Pa dobro, pitanje šta znači stepenca niže. Ja sam uvijek bio uvjerenja da ako se odlučio, to je tvoja profesija, je nogometni trener, da je bitno samo raditi. Naravno da ćeš ti, ako imaš više ponuda, da ćeš birati gdje bi otprilike mogao, gdje je dobra priča, gdje bi mogao nešto napraviti. Jer ima neka situacija kad ti da dođeš samo reda radi, da ti bude to u CV-u samo jedna još kvačica, nema smisla. Imao sam ja iz Zagorice u trenutku kad sam bio slobodan 2 opcije gdje sam se odlučio da je bolje sačekati, pa je došao Maribor i isto iza Maribora, ista stvar. Sve se prati danas, sve se zna, sve je lako dostupno, zašto ne preuzeti Zrinski i napraviti nešto s njim. Zrinski je šesterostruki prvak Bosne i Hercegovine od 2000 na vamo, tako da 2000. godine na vamo, tako da mislim da je to korak naprijed, to nije stepenica niže, tako da ako ti nešto ovdje napraviš, a sad se pokazalo da si pobudio interes automatski, pogotovo kad ovako dominantno odigraš jesen. Znači, odmah si u žiži zbivanja, igrači imaju veću tržišnu vrijednost, sve se nekako probudi. Nikad nisam gledao tako, ja sam rekao, volim često reći, pošto ja živim u Sesvetama, da sam spreman sutra, ne daj Bože, sve se može dogoditi, opet se vratiš, radiš, ako treba u Omanskoj školi, NK Sesveta, to je tvoj posao. Ja to tako gledam, možda sam ja lud, nemam pojma, ali sigurno da je ovo putokaz i drugim trenerima, jer isto mi je neki dan jedan prijatelj rekao da sam ja, sad ne znam je li to istina, sam ja jedini kojem se produžili ugovor. Znači to mi isto sad trebalo bi se vratiti možda u povijest, ali to isto... Mislite za Zrinski ili... Ne, nego općenito ovako u BiH, u prvenstvu, jer većinom se treneri vrte, mijenjaju, očekivanja su uvijek velika. Čekaj malo, ajmo šta smo mi imali neki plan, postoji neka vizija, šta i kako da dođemo do tog cilja. Šta napraviti, ja to tako gledam, ali dobro, opet zavisi okruženja ljudi, ja kažem, ništa mi ne bi mogli napraviti da nije sve ko po špagi na svim razinama u klubu. A kad smo kod ostali trenera u Bosni i Hercegovini, danas ste imali lijepe riječi za vaše kolege, a posebno ste istaknuli gostujući kod kolege Topića, Juru Ivankovića, trenera Širokog Brijega. Pa jesam, zato što dolaze mladi momci, dolaze mladi treneri. Imao sam sreću imati 2 Zoom predavanja za akademiju fudbalsku
centar za edukaciju, jel, preko profesora Talovića, tako da vidiš po pitanjima da su dosta educirane kolege i da ih zanima baš stručno iz prakse šta se sve događa. Teorija je jedna, teorija sve trpi, ali u praksi su stvari najčešće koje se događaju. Tako da, eto, Jure je došao, preuzeo Široki, možda odlaskom Tonija Karačića, možda je neko mislio da tu ode to sve nizbrdo, ali nije to baš tako. Došao je mladi jedan stručnjak, ambiciozan, željan dokazivanja, koji je, evo, napravio jednu dobru priču. I sad da se vratim na našu utakmicu pod Bijelim brijegom, Široki nikad lošiji ovakav onakav, taj Široki tek zadnje kolo izgubi, a dotle ne znam, imao 4 pobjede, 2 neriješena u zadnjih 7 kola. Nije to baš tako. Zato kažem, utakmicu po utakmicu gledaš sebe i svoju momčad i to je najvažnije svega. Volio bi da prođemo i malo novo pravilo oko mladih igrača. Dojam je da u Zrinskom najviše koristilo Saviću, jer je baš igrao i prošle sezone kod vas kada ste tek došli. Vi ste dosta puta hvalili to pravilo, ali ste isticali njegove mane, to je kako neki treneri na prvom prekidu vade mlade igrače, pa mislite da je to potrebno što prije možda poboljšati? Pa samo jednu ubaciš, a to je da moraju ta 2 mlada igrača odigrati minimum 45 minuta u prvom poluvremenu. I vi ste riješili problem. I onda moraju, da li će biti cijelo vrijeme jedan na terenu, manje i više, nije ni važno toliko, jer mi kad isto mijenjamo, mi završimo sa 3-4 mlađe. Tako da, govorim za moj klub. Tako da je, kad bi bilo to pravilo, minimum 2 moraju odigrati poluvrijeme prvo, onda ne možeš vaditi igrača, možeš samo mijenjati mlađeg za mlađeg. I to je, ima u Hrvatskoj drugoj ligi, imate 3 da moraju početi odigrati minimum poluvrijeme. Onda vi poslije možete mijenjati, raditi što hoćete. Ovo je, kad promijeniš, ja isto razumijem i kolege, nisam protiv njih, dapače, smatram da gledamo svi isto, ali mislim kad ga promijeniš u prvom poluvremenu da ga samo možemo dodatno ubiti, pogotovo mlade igrače koji još sazrijeva. Ma samopouzdanje, sve što mu kaže, bio si dobar. Ne znam, kad bi se to tako napravilo, promijenilo, mada smatram da je ovo prva liga, da je to najbolji, najozbiljniji rang natjecanja, da nije razvojni i da mora igrati najbolji u datom trenutku. A što mislite o pravilu o broju stranaca? Da, 5 stranaca može u zapisnik. Dobro, pa evo, na primjer, prednost Hrvatske je što igrač iz EU nije stranac. I sad ja sam imao u Gorici 12 stranaca, ali od toga samo je bilo 4 Afrikanca. Znači, oni su baš pravi stranci. EU, Nizozemci, Poljaci, oni su EU, nisu stranci. Pa ne znam, moglo bi se to smanjiti. To je isto dobro za razvoj igrača BH, državljana koji može tu i tamo neko iskočiti. 5 stranaca je dosta. Baš je dosta, samo što su ovdje i hrvatski i srbijanski pasoš isto stranci. Vi ste trener koji je dosta prisutan na društvenim mrežama, vi ćete reći da niste dosta prisutni, ali u odnosu na ostale trenere, jako je čudno vidjeti naprijed na Instagramu da je jedan trener toliko prisutan i to govorim pozitivno, kao pozitivnu stvar. I mislite da je to možda važno u današnjem razvoju nogometa, da se treneri što više uključuju, da su dostupniji, da su otvoreni na neki način? Mislim da je. Šta pa imate vi vrhunskih trenera na društvenim mrežama, na Instagramu. Ja Facebook nemam, imao sam ga do prije odlaska u Maribor, tad nešto mi šunulo i ukinuo sam ga. Evo, Instagram je u redu, malo objavite koju sliku, pogotovo momčadi i obitelji, dobro za PR, pa sad nekad i kad izgubiš, staviš sliku, kakve veze ima, pa bude zanimljivo poruka u inboxu isto. Trudim se svima odgovoriti, s obzirom na vrijeme, nije problem, ima svak svoje mišljenje, jednostavno ako mi pišeš neke gluposti, onda doviđenja. I to je to, mislim da šta, može se vidjeti nekakav način tvog i razmišljanja, ako nešto komentiraš, ne komentiram svašta, ali to moj Marin kondicijski, on me najviše uči na tome kako šta staviti, jer nisam baš, ali sad sam dosta i naučio, dosta me nauči stvari.
Evo za kraj, iako je rano pričati o tome, mislite li da može napokon neki klub iz Bosne i Hercegovine napraviti neki iskorak u europskim natjecanjima, posebno kada uzmemo novu konferencijsku ligu i nova pravila, ako ispunete u prvom pretkolu i idete u sljedeće. Vi ste govorili da ste već počeli pripremati momčad za Europu, da je bolje sada dovesti igrača da se prilagode nego u srpnju pa da odmah sljedeći tjedan igra. Tako, i to je isto planski i to je za mene normalno. Naravno da mi imamo posla u svom domaćem prvenstvu, da treba završiti priču do kraja i napravit ćemo sve, završit ćemo je. Ali što se tiče, lakše jer je ta treća, mislim, lakše. Puno klubova ima u Europi pa svi ciljaju to, ali trebalo bi nešto napraviti, mada ja mislim da će pravi iskorak biti BiH prvoligaša kad se naprave hibridni tereni i uvjeren sam da će biti to jer sam svjedok postavljanja terena u HNL-u i evo danas vidimo šta se događa u HNL-u, mada ako bi sad vratili samo Dinamo je taj koji i dalje prolazi u Europi i sve, ali dobro, diže se to sve polako, tako da sam isto uvjeren da će i BiH prvoligaši, da će u dogledno vrijeme sigurno. Mi moramo sve napraviti da infrastruktura bude bolja jer na kraju krajeva na tome se igra. Ako to nije kako treba, ne možete onda van je to sve brže, a niste navikli na taj intenzitet utakmice i protoka lopte. Jednostavno moramo uložiti da bi nešto na kraju ostvarili. Zrinski se i pored toga smatra financijski možda i najstabilnijim klubom Bosne i Hercegovine. Bi li taj neki iskorak dodatno izdigao iznad konkurencije? Bil teško bio konkurenciji potom stići Zrinski? Pa dobro, sigurno da se budžet diže, da ti sad ako uđeš u konferencijsku ligu možeš zaraditi, ako si prvak i plus konferencijska, do 5 milijuna eura, tako da je to ogroman novac. Ja mislim da je na cijelu regiju ova korona ostala velik trag što se tiče financiranja klubova, pa nemate vi tu neki marketing da možete se iz njega nego sponzor i stvarno je teško je, vidi se svakodnevnice, ali evo, borimo se i sigurno da je to jedan od izvora prihoda koji se treba ciljati i napraviti sve da se ostvari ta grupna faza, ali nije lako, ali treba sanjati, ja kažem, treba sanjati i vjerovati i biti optimističan i u svoj rad i svi u klubu da može se to ostvariti. Gospodine Kiroviću, hvala vam na